Ekitabo kya Nabi Miika eshura ya 5. Mbwenu ihinguririzibwe urwo rw'amabaare twagotwa nibateeza omutegyeki wa Isirairi enkoni aha matama. Okuzaarwa kwa Kristo n'obukama bwe. Kwonka iwe Betelehemu ya Efurata ori mukye kubarirwa omu nganda za Yuda, omuri iwe nimwo hariruga orimbeera omutegyeki wa Isirairi ow'obukomooko bwe buri obwiraniira omu biro ebitakimanywa. Nikyo ribaheerayo kwisa obunaku obu orikurumwa rizaariramu. Obwo ab'omuri beiniishe abarabasigiireho baryagarukira Abisirayiri. Nawe aryahama ariisa obusyo bwe aine amaani ga Mukama n'ekitiinisa ky'izina rya Mukama Ruhanga we. Kandi nabo baryatuura buhoro ahabw'okuba aryaba mukuru okwisa aha muheru gw'ensi, kandi omuntu ogwo aryaba obusingye bwitu. Omuyasirya ku ariteera ensi yitu yagiribatirra turyimusya abariisa 7 n'abanyiginya 8 bamurwanise. Bwanyuma baryategekyesa ensi ya Asiriya rurala, n'ensi ya Nimurodi bagitegekyese rurala eswirweyo. Kandi omu Asiriya ku arirenga 500 yitu yateera ensi yitu yagiribatirra nibo balimutujuna. Batyo aba Yakobo abariba basigiireho barya bahagati y'amahanga mingi nk'orumo rurugire ahari Mukama nari nk'orutonyerra orurikugwa aha bunyansi orutarinda muntu n'obu kwakuba okutegyereza abantu. Kandi aba Yakobo abariba basigiireho baryaba omu mahanga hagati y'amahanga mingi nk'entare eri ahagati y'enyamiishwa z'omu kibira, kandi nk'omugunju gw'entare oguri omu busyo bw'entaama oguba niguzirabamu gukaziribatirra gukazitagatagura hakaburaho kuzijuna. Omukono gwawe guryabangirwe abazigu bawe n'abarikukwanga boona bamarweho. Kandi Mukama naagira ati, ery'izooba ndyakumaraho embaraasi zawe n'ebigaari byawe by'orugamba mbicwekyereze. Ndyamaraho endembo z'omu nsi yawe n'ebigo byawe byona mbisheenye. Ndyamaraho oburogo oburi omu ngaro zawe kandi torigira barangi bundi. Ndyakumaramu ebishushani byawe n'enyomyo zawe kandi torigaruka kuramya bikozirwe emikono yawe. Ndyakuranduuramu za Ashera zawe ncwekyereze endembo zawe. Kandi amahanga gatarorobire ndyagahoora enzigungwirwe kubi ngiiniire ekiniga.